IDP लेनी में हमसे मफम चाना हंजनगी ना होना बता ख्वाइदा की मरु ने दरकार रही कम्युनिटी अनी की मरकत लाइबा ट्रस्ट थाजनदब पोतुनी समना IDP की सिंगी एसोसिएशन हाइताई मैं अपन बार आई तो अनुमुने so मोइसन थुना हनिंग बाइदुनी अदुबो simple an example more से हंजलें खलसी मणिपुर की लेडीबस सिक्योरिटी सिंह तगी कोई सेंट्रल फोर्स सिंह मोइने सुंगा आगे हिंदोरी राबो अदि जस्ट आई शुड नोइना आइगोंदा हंगबाई नै जुमाय आबदा हंगजगेबो सुंगा आगे सिबाइना आगे हिंगबो यागदराबो यागदरा so at this juncture अखोइना दरकार लेसी कम्युनिटी अनिसी Thokhiba irang du Kaothoknaraga Thajanaba Puraksi Eikhoi su more da salaga leiruba nuaiti moju sida lakningri so madugi bridge jama haitare adugi sarkar ne invite oda moi Imphal waktadi Manipur ti lakpa nuai giroi haidna sei om phado basida amukta wari sanasi yada daga wari sa sen yare ido I did a very good thing tasengna thamoi sengna Santi Puraksi Hairagadi Thokhiba Thokhiba mayama just forgive and forgiveness Kaothoknaraga simple example bungo si more de ne so IDP sing yum sangi hairi ba nang sanga ga leibung ang badra the answer is no so we need forgive and forgiveness aduna adu tawgina chat bataragadi nusinabagi lambi du porktagadi kamain sangduino bokhoi so moju sida lakpa kiri ba akhoi ju chatpa kiri ba thajanaba leitri ba so aigi khongjatu thajanaba porkpagi yan hanba bridge adi bharat ki pradhan mantri na manipur kai roye manipur intek oina leini haira potu da adu aigi state da wari sabade ai noi te na khali then secondly sarkar ki buffer zone hai leiti aduni mugi wakhal de haije borangani wari sabada so sensitive zone adum haibani ko sarkar da manipur sarkar da buffer zone haiba leite sensitive zone haibadi kisu kaite maramdi thajanaba leitrina akoina changba su noite moina lakpa su noite until less thajanaba si tamna productive audi adi security force da hyper check tokdra ngak pokot pai du sangmani na tri sensitive zone ne sum thamsi media gi sinau jing su cooperation pibira kanda masi at any cost peaceful atmosphere ba langna ba hona min sei right thamsagi